bocor. Ada. Atur Bang Fergus. Asal nanti ubinay tuhan watan. Baik dapat dihabis itu olas perong itu asal.
Parnemu-nemuan nih. Digungan tanah marasiro kaya di bagasan praktik kianon. Dihamu saluhutna ima amang guru nami kupar ni raja si kota. Ya, itu lang galing. Bison rodo kami ima namang kamalason dinang baca pasu-pasu pasar beyon. Beri nami dohot guru nami di bagasan praktik kianon ni. Dihangaro nami amang guru na guru. Bubuk kami do ima boras sipiri do di nang pasatang itu hamuna. Asa dohon nami soal hada di situ dua. Asa birima pokki bangun persalongan. Saya birima pertodiota. Saya lulu betong salotak kadere. Tutup. Asa sini di masopa gulang-gulang pangarauna. Otik sosaria aka boras bir nang pasatami di waktu sayuroni. Saya Tuhan taman menggoki aka pasu-pasu. Tutup. Ima hata nami amang guru nang saat kami di Bogor ni alaman di Zulizab nomor sangkap nomor 2 alai ala saudara doha kami nagkaningan dohot razai ima tulang nami aman itu dinami razai turnip dohot tulang nami sitio nang tulang nami namaramarangi bemo pasatami noni tuhan nami simarnata digajolo pasatami tulang nami razai turnip Lagi son amang guru perlu bapak orang kami. Jadi kami tulang murah tulang robot turnip. Akas ketutu di bawah wahana terjadi noeng di hutan tadi 3 ras. Jadi sampai sonon di haroro nami tulang murah turnip marbuah
may mahango aming guru namin. Yang gua kahata na uli doon sa pandohonan, osrohan namin si Sadahata Mahita doon tamu ang guru namin. So ini hata nami ang guru, harus orang ang guru, kadiru kami dalam mengelusyak kabu apa nih ang guruku. Mau lihat mati hamuna hula nami, bayi mah hula nami, sian hula nama tua sahat hula naposo, bayi mah jo orang bodang nah ho bagus. Masahat to nagtasilas ni Rohami, kuibato nami lain nami, karlumami matubengan tin baru di so. Baik ma na partusi, Robi hamin no.